šta je AHV, šta je BVG i šta oni nama sve skidaju sa plate. Ljudi, to u ovom klipu. Pozdrav, Daki ovdje, dobrodošli svima. Kao što vidite, ne vozimo kamion, već smo kod mene kući. Približavamo se kraj godine, rekao ajde da snimim još jedan videoklip i da pogledamo zajedno kako izgleda jedan ugovor, šta u njemu treba da piše i koji su odbici sa plate. To je to, ljudi, ja sam napravio jednu PowerPoint prezentaciju i sve sam lepo pisao, nadam se da će da razumete ovo, ako ne, vi slušate u replay, pa nadam se da će razumete. Znači idemo prvo pregled videa i sadržaja, pričat ćemo osnove ugovora o radu u Švajcarskoj, onda pod broj 2 najvažniji odbici od plate u Švajcarskoj, praktični primjeri, obračun plate i odbici i onda na kraju još posebna pravila i savjeti za zaposlene. Osnove ugovora o radu u Švajcarskoj. Tipični sadržaj i oblici ugovora o radu. Bitne stavke ugovora su: ugovor tačno određuje radno vrijeme, platu, šta ti je posao i kakvi su ti otkazni rokovi. Vrste ugovora o radu imamo 3 komada, jest 2. Ovaj prečutni, to je već kad idete u prodavnicu, kupite hleb, ništa ne morate da pričate, stavite hleb na kasu, platite i idete. Vrste ugovora o radu je 100% da kažem uvek pismeni, ali ima isto i usmeni. Ako se dogovorite sa komšiju da kosite travu ili tako prilike nešto. Ugovori o radu na određeno i neodređenog vremena. Ovdje imamo dve razlike, znači imamo ugovori na određeno vrijeme, to jest ovi ugovori traju tačno koliko je dogovoreno ili dok se ne završi posao, fleksibilni su, ali imaju rok i ne traju zauvek, a drugi je ugovoru o radu na neodređenog vreme. Ovi ugovori nemaju vremensko ograničenje i daju dugoročnu sigurnost na poslu uz jasno dogovoreno pravila oko otkaza. Pravila o otkazu i produženje ugovori na određeno i neodređeno vrijeme razlikuje se po otkaznim rokovima i po tome da li mogu se produžiti. Bitne prave stvari i obaveze. Ljudi, ovdje u svakom ugovoru u Švajcarskoj što potpišete ima jedna obaveza na poslu. Da li to i kod vas, ako živite u Njemačkoj ili Austriju i ako to znate, molim te napišite mi u komentarima, baš mi interesuje da li to kod vas piše. Obaveza na poslu, radnik mora biti korektan prema firmi, da se radi kako treba, da pazi šta radi, da se potrudi oko posla jer se to od njega zakonski očekuje. Zakonski uslovi ugovora, ugovor o radu mora biti po zakonu da jasno piše kako otkaz, koliko imaš godišnjeg odmora i kakvo ti je radno vrijeme. Pod ovom prvom tačkom obaveze na poslu, znači tu se isto podrazumijeva da ne možete tek tako ići u drugoj firmi da radite, znači ako hoćete još pored svog posla što imate da zaradite još neki džeparac, morate uvek prvo da pitate vašeg šefa da radite 100% i tek onda da idete na drugo mesto, inače možete isto da dobijete otkaz pošto niste korektni prema firmi. Ovdje imamo na primjer jedan primjer, ovo je samo potvrda za mene kada sam promijenio posao spontano, sam dao otkaz i otišao sam da potpišem novi ugovor. Ovdje ti piše moje ime, onda kad je početak, šta radim, to je Straßentransportwagen, to je vozač kamiona ovdje, onda plata moja bruto, to će da dođemo onda kasnije još šta je bruto, šta je neto, i špeze. Radno vrijeme 48 sati nedeljno, 4 nedelje godišnje odmora i 3 mjeseca Probezeit, to je probno vrijeme, znači u ti 3 mjeseca od 1. februara možete da date vi otkaz i oni i sa otkazni rok od 7 dana.
već kad od prve godine kad date otkaz morate da ostanete mjesec dana, od druge godine, na primjer, ovdje vidite 2 mjeseca. Ja, to opet sve zavisi u kojoj firmi radite. Ovdje sam još jedan drugi ugovor od mene skenirao i preko ChatGPT preveo. Vi stopirajte ovdje pa pročitajte, ja sam ovdje nešto dole čitao, ali to nije sve kako treba prevedeno, ali vidite ovdje otprilike kako to izgleda. Onda idemo dalje kod najbitnije odbici od plate u Švajcarskoj. AHV, IV, EO, socijalno osiguranje, to je to što sam vam malo pre rekao, šta je to sve, šta oni nama sve odbivaju. Glavna socijalna osiguranja AHV, IV i EO su osnovna osiguranja koja ti daju socijalnu sigurnosti u Švajcarskoj. AHV je državna penzija. Dobijaš kad ideš u penziju, također štiti udovice, udovce i decu ako neko umre, to jest ako vi umrete, dobiva žena te pare kada je, ja mislim, kada bi vi trebali da idete u penziju ili ona. Da. Onda invalidsko osiguranje, to je ovaj IFAV, to ja mislim da većina ljudi su već čuli. To je ako zbog bolesti ili nesreće više ne možeš da radiš, ili pomaže kroz rehabilitaciju ili prilagođavanje posla ili IFAV penziju. Onda EO, to je naknada za izguljenu, ne, to je naknada za izgubljenu zaradu, kao kad ideš na primjer u vojsku, ovdje je obavezno oni što imaju švajcarski pasoš da idu u vojsku da služe, tako da onda ne može da rade u to vreme i onda dobivaju 80% od poslodavca. Ili ako ideš na porodiljsko odsustvo. Podjela doprinosa je pola-pola između poslodavca i radnika. To je za AHV, IFAV i EO. ALV, osiguranje za slučaj nezaposlenosti. Zaštita ako staneš bez posla, ALV ti pomaže financijski ako izgubiš posao ili daje ti podršku dok ne nađeš novi. To jest ti kad dobiješ otkaz, onda se prijaviš kod taj biro, on se zove RAF ovdje kod nas u Švajcarskoj i tamo predaš te papire što ti oni traže i oni vam pomognu da nađete posao što pre. Dok ne nađete posao, vi dobivate od njih platu i to ja mislim da je 80% ili 70%, nisam siguran. Već morate da pazite tu, ako vi date otkaz, a niste našli novi posao, prijavite se u taj biro, oni imaju pravo da vam daju neku zabranu, da li je sad mesečno ili nekoliko nedelje, ne znam, bukvalno daju ti 4 nedelje ili 2 mjeseca zabranu i ne dobivate nikakvu platu zato što ste vi dali otkaz i vi niste našli posao. Znači trebali ste prvo da nađete posao, pa onda da date otkaz. Onda je zajedničko plaćanje doprinosa, radnik i poslodavac zajedno plaćaju doprinosi za ALV koji se odmah skidaju sa plate. To će onda isto kasnije da pogledamo. BVG. BVG je penzijsko osiguranje, penzionski fond. To je drugi stup pored onog AHV što smo malo pre pogledali, osiguranja. Penzionski fond je drugi stup penzije i služi da dopuni državnu penziju kad odeš u penziju. Uplata doprinosa i radnik i poslodavac uplaćuju paru penzionski fond da bi kasnije imao sigurnu penziju. Sigurnost za penziju, pare koji se uplaćuju služe da imaš financijsku sigurnost kad ostariš i odeš u penziju. Ja mislim da to za svakog normalno, razumljivo. Onda idemo kod praktični primjeri, obračuni plate i odbici. Primjer švajcarske platne liste, obračun plate. Šta je bruto plata? Bruto plata je cijela zarada pre nego što se skinu porezi i doprinosi. Objašnjenje odbitaka, odbici su porezi, socijalni doprinosi i ostale davanja koje se skidaju sa bruto plate. Tu moram još nešto da dodam, da na primjer porezi se ne skidaju kod svakog mesečno, to se skida samo kod oni ljudi što
žive van Švajcarske, a rade u Švajcarsku. Kod njih se uvek skidaju porezi svakog meseca, a već kod nas što živimo ovde i što radimo, mora da stavljamo jedno 500, 600, 700 franaka za strane da bi onda platili kraj godine porez, da ne bi došli do nekih problema. Doprinosi za socijalno osiguranje. Doprinosi za socijalno osiguranje računaju se procentima od bruto plate i redovno se skidaju sa plate. Osiguranje za slučaj nezaposlenosti ALV, doprinosi te štite ako ostaneš bez posla i skidaju se direktno sa bruto plate. I penzionski fond smo isto već gledali, to se isto skida sa penzionske plate, sa plate direktno, sa bruto plate. Koliko ti ostane na kraju meseca? Šta znači neto plata? Neto plata je novac koji ti stvarno ostane i koji možeš da trošiš nakon svih odbitaka. Pazi na odbitke, porezi, doprinosi i ostali odbici smanjaju bruto platu na ono što ti na kraju ostane neto. I planiranje budžeta, bitno je da znaš koliko ti neto pare ostane da bi mogao pametno da planiraš troškove i nešto da uštediš. Ovde, na primjer, imate jednu platnu listu. Ovde vidite koliko je plata, sati prekovremeni što sigurno onda isplatili 56, to nije kod mene, to sam našao u internetu. Špeze i Kinderzulage za decu, isto za decu dobivate neke naknade. Onda ovde vidite državnu penziju što vam skidaju, osiguranje nezaposlenosti, državna institucija je SUVA, ako ti se desi nešto, ako imaš neki udes ili tako, oni to sve plaćaju. I Nichtberufsunfallversicherung je kada imaš neki udes van posla, to jest kući ili na fudbalu ili tako, isto si tu osiguran. PVG, Pensionskasse, to je penzionski fond, i Krankentageld, to je osiguranje, dnevna naknada za slučaj bolesti. Tu te firma osigurala i uzimaju ti to 65 franaka, na primer, procentualno od plate svaki mesec, da kad budeš duže vreme bolestan, da ipak zarađuješ neku platu. Koliko tu tačno isto nisam siguran, nikad nisam imao tih problema, hvala Bogu, ali ja mislim da tu plaćaju do 3 godine, ja mislim. Do 3 godine to oni plaćaju, tek onda kad više ne može da radiš, to ide drugačije. Ovde još nešto da dodam, ovaj AHV, državna penzija što ti skidaju, to što ti uplaćuješ, uplaćuje i tvoj poslodavac. Znači, ako ti uplaćaš 288 franaka, 95 rapi, toliko i on doplaćuje. Znači, uvek pola-pola. Posebna pravila i savjeti za radnike. Porez po odbitku Quellen što je za strane radnike, to je to što sam malo pre rekao. Osnovni princip poreza po odbitku za stranci. Porez po odbitku se stranim radnicima bez stalne dozvole boravka skida direktno sa plate. Šta to znači za radnike? Strani radnici treba da znaju kako funkcioniše porez po odbitku da bi ispravno ispunili svoje poreske obaveze. Dečji dodaci i ostale naknadne. Imate dečji dodaci pomažu porodicama financijski i olakšavaju svakodnevni život. To dobijete, sve zavisi opet gde živite, ja mislim u kom kantonu, nisam siguran, tu se izvinjavam, ali koliko se sećam, ja mislim da moji dobivali po dete 250 franaka, to jest moj otac, to je za 3 osobe 750 franaka. Onda naknada za godišnji odmor, dok idete na odmor, ti 4 nedelja ili 5 nedelja što imate godišnje, to vam isto plaćeno, dobivate platu normalno 25. ili kraj meseca i možete da uživate normalno dalje. Ostale pogodnosti, razne dodatne pogodnosti i dodaci povećavaju primanju i čine da radnici budu zadovoljni, to jest na primjer kao 13. plata
što dobivamo, znači mi dobivamo u decembru ili novembru i platu za decembar i 13. platu tu i još neke firme dobivaju onda sljedeće godine u januaru, na primjer, još neki bonus pored te 13. plate. Savjeti za pregovore oko ugovora i plate. Dobra priprema. Dobro se spremi za pregovore oko ugovora i plate da nastupiš sigurno i znaš šta radi. Znači, mnogo dobro se informiši da bi bio siguran na pregovoru. Onda jasna komunikacija, reci otvoreno i kulturno šta očekuješ i šta treba da ne dođe, da ne bi došlo do nesporazuma. Onda poznavanje prava, dosta je bitno da poznaješ svoja prava, da pogledaš to, da ne bi mogao da, kako ti kažem, da bi mogao da diskutiraš sa njega, da znaš na čemu si, a ne samo da ćutiš i da. Onda kako da pregovaraš platu, plata treba se pregovarati pametno i da ne ideš ispod svoje granice. Moraš da ubediš poslodavca o čemu si dobar i zašto baš ti vrediš te pare. To je isto mnogo bitno. Svako proba da ti da manje. Niko ne želi da ti da što ti želiš. Iako znaju da vrediš možda to. Ja znam baš od mene, ja sam tu kod zadnjih 2 poslodavca sigurno jedno pola sata diskutirao sa njima i rekao da neću, da ne želim da radim za te pare što oni meni daju, ja želim ovu, znam da sam to vredan, ne želim manje i gotovo, nema tu diskusije. I hvala Bogu sam prošao tako, vidjeli da sam dobar i da znam da pričam i to je to. To je to, ljudi, ja moram ovaj zadnji deo još jednom da snimim, pošto nisam vidio da sam mali u onoj slici u jedan deo, tako da to je to bilo što se tiče odbici i ugovora. Ako imate neka pitanja, pitajte u komentarima, probat ću da vam odgovorim. Ako imate neko drugo pitanje, isto to postavite, pa će da vidimo da snimimo i to. Ja moram sad da se pakujem, pošto putujemo sutra za New York. Ako hoćete to da vidite, gde idemo, šta radimo i kako se provedemo tamo, vi pretplatite kanal, aktivirajte ono zvonce dole što vidite ovam, pa nas pratite. Hvala puno na gledanje, pa se vidimo u New Yorku ili kad se vratimo opet iz New Yorka, kad dođemo opet da radimo u novoj godini. Svim ostalima želim lepi praznici, srećna vam nova godina, pa se čujemo. Ćao!